mwiriwe murakomeye mu nyemerere mbashimire mwe mukomeje kubana natwe mu makuru yacu yose mu biganiro mu buhamya na gahunda zitandukanye zitambuka kuri Muhabura TV. Abakoze subscribe ndabashimiye rwose mbikuye ku mutima, namwe dukomeza kubana muri gahunda zitandukanye ntambutsa, namwe ndabashimiye kandi unyemerere tubane mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Urubanza rw'umugabo Cyuma Hassan rukomeje kuba kasa mutwe nyuma yo kugira ati ntabona abacamanza batatu, urubanza ntabwo ruza gucibwa. Abamwunganira baje kubona imbogamizi zikomeye, urubanza rurongera rurasubikwa birenze ubwinshuro ya kabiri. Ngo ayikaze makuru yacu y'akakanya gusa kandi tuva ku butaka bw'u Rwanda turerekeza ku butaka bwa Kongo. Tuki ku makuru ajyanye n'ubutabera, Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo musabye yuko ahita amaguru mashya asubizaho igihano cy'urupfu. Ni iyihe mpamvu ibingibi bisabwe n'inama nkuru y'umutekano yateraniye igitaraganya i Kinshasa, irimo abasirikari bakuru ariko kandi hari abagiye bahita intoki zihinwa baziberekezaho. Ubwo niyo bamwe mu basirikari bakuru rwagati bahise bavuga yuko igihano cy'urupfu mu gihe Tshisekedi yakemera kukigaruraho, hari abahita batikiriramwo kwikubitiro mu basirikari bakuru b'igisirikare cya Kongo. Uraza kumvamwo abataye urugamba bari ukwanka barigendera, bagambanye uduce dutandukanye tugafatwa, n'abagiye basezera muri FARDC akakanya bakaba bambaye impuzankano z'intare za Sarambwe. Ikaze makuru yacu y'akakanya kandi turazenguruka mu karere k'ibiyaga bigari turebe uko bimeze. Igisirikare cy'u Rwanda, abasirikari bakuru baje kwisanga n'abasirikari ba Uganda muri UPDF. Uraza kumvamo Ronald Rwivanga, wumvemwo na Mubaraka Muganga ku mapiti yabo ari hejuru. Byose turabigire ko mu kanya. Ese bahuye n'abasirikari ba Uganda mu kiye gikorwa? Ikaze makuru yacu y'akakanya. Ariko perezida wa Poland cyangwa se Polonye nawe yamaze gukanagira ku butaka bw'u Rwanda. Ikaze rero mu makuru yacu ku buryo burambuye. Nitwa Rugamba kandi nimuze kugira ubute bwo gukomeza kubana natwe, kudukorera subscribe n'inkunga ikomeye cyane. Dutangire gutya ku rubanza rwa Cyuma Hassan. Abunganira uyu mugabo babonye inzitizi, urubanza rurongera rurasubikwa. Umunyamakuru Dieudonné Niyonsenga, uyu yamenyekanye cyane nka Cyuma Hassan, yasabye yuko urubanza rwe rwaburanishwa n'abacamanza nibura bayingayinga batatu aho kuba umwe, maze urubanza ruhita rusubikwa mu maguru mashyi gitaraganya rwose, nyuma yo kuba ari abacamanza batatu batari gupfa kuboneka. Mu cyumba rero cy'urukiko hari abantu barimwo Premier Rukebesha cyangwa se Premier Rukebesha nyine, uyu ni uwa Cyuma, ndetse n'abakozi ba za ambasade zirimwo y'Ubwongereza n'iya Amerika, nkuko umunyamakuru wa BBC wari mu rukiko yaje gutangaza ibingibi. Cyuma rero ahagaze imbere y'umucamanza none kuwa kabiri yasabye yuko yaburana yicaye kuko akaguru ke katameze neza n'akana gato rwose. Ati mu gitondo nza kuburana badupakiye imodoka rwose nkaba apakira ibitoki, intebe iranyica rwose cyangwa se intebe irankomeretsa biturutse muri kuriya kudupakira nabi nkuko Cyuma Hassan yabitangazaga. Umucamanza rero yamubwiye yuko ihame ari uko ababuranyi baburana bahagaze imbere y'ubucamanza kandi yuko nta cyemezo cya muganga cyerekana yuko koko afite ikibazo gituma aburana yicaye nkuko yaramaze kubisaba. Maître Gatera Gashabana, uyu ni umwe muri babiri bunganira Cyuma Hassan, yabwiye umucamanza umwe waburanishaga uru rubanza yuko baheruka kwandikira abanyirubo cyangwa se babinyujije muri system y'ikoranabuhanga ry'inkiko basaba yuko urubanza rwa Cyuma rwaburanishwa bushya rwose n'abacamanza batatu aho kuba umucamanza umwe. Maître Gashabana yavuze yuko batanenga itegeko ryemerera umucamanza umwe kuburanisha urubanza, gusa yuko mu nyungu z'ubutabera ndetse n'uburemere bw'urubanza dushobora gusaba rwose perezida w'urukiko yuko rwaburanishwa n'abacamanza barenze umwe, ubwo bakaba batatu. Yongeyeho ati turasaba rero yuko mwatwemerera rwose tukagerageza igisubizo, mwatwemerera tugategereza igisubizo cyangwa se tugategereza icyo twasubizwa ku cyo twasabye. Perezida w'urukiko rero tukemera tugategereza rwose igisubizo, nta kintu na gito twe bidutwaye. Umushinjacyaha yavuze yuko cyangwa se umushinjacyaha yavuze ko kuba perezida yaragene cyangwa se yaragennye umucamanza umwe kuri uru rubanza ari uko yasanze ari we urukwiriye rwose. Ati nge sinumva icyo banenga icyemezo perezida w'urukiko yafashe cyo kugera cyangwa se cyo kugena umucamanza umwe kuri uru rubanza. Gashabana we avuga yuko gusubirishamwo urubanza rukaburanishwa n'abacamanza batatu ariyo mahirwe y'uwo yunganira rwose, ubwo ni amahirwe yo gutsinda uru rubanza arigwamwo. Ati tubona rero ariho
ati tubona ariho rero hazaba ari mu bwisanzure kuko niyo mahirwe asigaranye rwose. Umucamanza yanenze uruhande rw'uregwa yuko ubu busabe babushyize muri systemu cyangwa se muri systemu nyine y'inkiko habura umunsi umwe ngo baze kuburana uyu munsi rwose kuwa kabiri. Ati reka nsuzume icyo kintu ngiye kumenya niba koko perezida w'urukiko yabonye iyo baruwa hanyuma tumenye icyo tubikoraho, ariko jewe ibintu nk'ibi simbyemera rwose ku giti cyanjye. Nyuma y'igihe kitarambiranye rwose umucamanza yagarutse avuga yuko uru rubanza rusubitswe kugira ngo rero perezida w'urukiko abone umwanya wo gusubiza ku busabe bw'uruhande rwa cyuma cyangwa se rw'uruhande rw'uregwa. Yavuze yuko nyuma urukiko ruzabasubiza igihe azagarukira kuburana. Muri 2021 rero Cyuma Hassan yakatiwe gufungwa imyaka 7 ku byaha bitatu birimo gucura ikarita y'itangazamakuru ndetse no kwiyitirira umwuga w'itangazamakuru. Ibyaha we yahakanye rwose arabyigarama avuga yuko ibi byaha atigeze abikora niri na rimwe. Ngaho nyemerera gato rero turakomeza gutegereza ubwo igihe urubanza ruzongera gusubukurirwa. Ndi makuru mashya kuri urubanza muzabimenya kuri Muhabura TV, ahubwo twubura imboni yacu ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri Kongo rero inama nkuru y'umutekano yasabye Tshisekedi kongera gusubizaho igihano cyo kwica ku ngabo zihamwa n'icyaha cy'ubugambanyi. Ariko kandi dusuye inyuma gato wibuke neza ko hari abasirikari ba Kongo bagera kuri 7 bakatiwe igihano cy'urupfu, ariko n'abasirikari bagize uruhare mu bwicanyi bw'abaturage baherutse kwicirwa Igoma ubwo bireguraga bavuga yuko bikanze ngo ingabo z'u Rwanda zari ziri ku mupaka, bagatekereza yuko abaturage ba Kongo bashobora kuzorohereza kubinjira n'abagahita barasa urufaya rw'amasasu mu baturage bari hariya bakaza kuhatikirira. Abagize rero iyi nama nkuru y'umutekano basabye ibi mu gihe abasirikare batari bakeya ba FARDC bagiye bata intwaro ku rugamba cyangwa se bahanganyemwe n'umutwe wa M23 maze izo ntwaro zikigarurirwa n'uwo mutwe, akaba rero arizo zihindukira zikabarasaho rwose amajyana amaza. Abandi rero basirikare nabo bakisangira inyeshyamba za M23. Inama nkuru y'umutekano irasaba yuko wagambanye mu ngabo cyangwa se mu bashinzwe umutekano yakicwa rwose mu gihe urugamba rwo kuba ingabo za FARDC zakisubiza uduce twa M23 yabanyaze rwose rukomeje kuba ingorabahizi ku gihane cya FARDC, kandi uwo mutwe nawo ukaba utiteguye kurekura aho wafashe ushingiye kukuba nk'umugoroba wo kuri uyu wa mbere uwo mutwe wari wakuwe mu gace ka Shasha, ariko nyuma y'amasaha makeya ukongera ukagasubirana rwose mu kanya nk'ako guhumbya bitawugoye rwose n'akana gato, kuko igisirikare cya FARDC cyawuvuyemo kirirukanka kirigendera n'ubwo bari bamaze kubusoramo M23. Abakurikiranira hafi cyangwa se abakurikiranira hafi iby'imitunganyirize y'igisirikare cya Kongo Kinshasa bavuga yuko kuba Tshisekedi yakemera yuko ingabo cyangwa se igisirikare cye yahamwe n'icyaha cy'ubugambanyi yicwa ngo byaba cyangwa se ryaba ribaye ikosa rikomeye cyane akoze, kuko byatuma ingabo zihita zicikamo ibice byinshi cyane maze zikarushaho kwihuza n'umwanzi kubwo gutinya kugirirwa nabi cyangwa se gukekwa. Ibi ngibi bishatse kuvuga yuko n'ubundi n'umusirikari bagiye bakeka ku rugamba pana kumenya neza koko yagambaniye igihugu, kumukeka gusa ubwo urumva yajya hitamo ajya muri sentare bakamukatira urwo gupfa bakamwica nyine nta kindi. Ikindi impuguke zinenga ku bijyanye n'iki cyifuzo cya bamwe mu basirikari bakuru ngo nuko ibi ngibi byo kuba bashyiraho igihano cy'urupfu hagati mu basirikari bakuru, iperereza rishobora no kuzagenda rikagunga abasirikari bakuru bo hejuru yewe n'abandi bantu batandukanye bari mu nzego z'umutekano ku butaka bwa Kongo. Bityo rero ngo abantu bakagira bati amaboko yakabaye arwanya umwanzi, ubwo icyo gihe ubutegetsi bwa Kinshasa na Tshisekedi baba bahisemwe ahubwo yuko bagiye kubarimbura, ubwo umwanzi agaheraho
abona inzira yo kubinjirana nabo akabashyira hasi. Ngo ni icyifuzo kigoranye cyane rero abantu bari kuvuga niba kizakunda yuko cyashyirwa mu bikorwa, ariko kandi abandi bagakomeza bavuga yuko ngo byaba byiza kino cyifuzo gishyizwe mu bikorwa, ngo kubera yuko igisirikare cya Kongo cyakomeje kugaragaza imbaraga nkeya cyane imbere y'umwanzi M23. Ngaho nyemerera dufata indege yacu dukinagire twigwire Kampala mu gihugu cya Uganda. Ba generali barimo Mubaraka Muganga ndetse na Rwivanga bifatanyije na UPDF mu birori bya Talehe Sita cyangwa se ikizwi nka Talehe Sita, ni rwagati mu gisirikare cya UPDF. Mu ifoto nziza iteye ubwuzu hagati y'aba bagabo babiri baturutse ku butaka bw'u Rwanda, umusaza Yoweri Kaguta Museveni arimo agenda baha impanuro za gikuru cyangwa se babwira ati bahungu banjye muracyakomeye nka kera aho duherukanira rwose mukiri batoya, atari ko ndabona mwarabaye injege. Reka twinjire rero ahangaha turebe uko meze. Umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Mubaraka Muganga ndetse n'umuvugizi wazo Brigadier General Ronald Rwivanga bari mu basirikari bo mu ngabo z'u Rwanda bitabiriye ibirori by'umunsi mukuru uzwi nka Talehe Star muri iki gihugu cya Uganda. Ni ibirori rero kuri uyu wa kabiri ku ya gatandatu Gashyantare byabereye mu karere ka Bugweri, byitabiriwe rero na Perezida Yoweri Kaguta Museveni ndetse n'abasirikare bakuru mu ngabo za UPDF. Byitabiriwe kandi n'abayobozi bakuru mu zindi nzego zishinzwe umutekano mu gihugu cya Uganda. General Mubaraka Muganga na Brigadier General Rwivanga ubwo bari ahabereye biriya birori bakiriwe na Perezida Museveni Yoweri Kaguta, umusaza rwose w'umusirikare ryahamye. Talehe Sita ifatwa nk'umunsi mukuru w'ingabo za Uganda, iba rero buri mwaka ku itariki ya gatandatu Gashyantare. Hakizizwa rero umunsi Perezida Yoweri Museveni yatangirijeho urugamba rwo kubohora Uganda rwashyize iherezo ku butegetsi bw'umunyagitugu Milton Obote. Amateka rero yerekana yuko ku ya gatandatu Gashyantare 1981 aribwo Perezida Museveni yayoboye igitero inyeshyamba za NRA yari ayoboye zagabye ku kigo cya gisirikare cya Kabamba, kikaba rero imbarutso y'urugamba rwo kubohora iki gihugu turi kubona aka kanya cya Uganda. Icyo gihe kandi hari bamwe mu banyarwanda bagize uruhare rukomeye cyane muri icyo gitero rwose, bari kurwana mu b'imbere. Abo rero gato abo ngabo rero bari barangajwe imbere na nyakwigendera Major General Fred Gisa Rwigema, intwari y'ibihe byose mu Rwanda, ndetse na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Abagabo uko byagenda rwose batazigera bava mu mateka y'abaturage muri aka karere ndetse n'amateka y'abanya-Uganda ndetse n'abanyarwanda muri rusange. Ni ibirori rero binogeye ijisho bigaragaramo amafoto General Mubaraka Muganga yishimye rwose imbere y'aba banyacyubahiro bandi mu gisirikare cya Uganda. Ni amafoto kandi yagiye agaragaraho abandi basirikari b'intarumikwa bari kubarizwa muri iki gisirikare cya Uganda. Ngaho reka dukomereze ku makuru agira ati Perezida wa Polonye yageze mu Rwanda. Ni nyuma y'amasaha make byari bitangajwe yuko byanga bikunda rwose agomba kuba ari ku butaka bw'u Rwanda. Duja na madamu we Agata Duda bageze mu Rwanda ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kabiri ku itariki ya gatandatu Gashyantare 2024, aho baje rero mu ruzinduko rw'akazi rw'iminsi igera kuri 3 yose bari ku butaka bw'u Rwanda. Ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali bakiriwe na Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane Dr. Vincent Biruta. Rwose biteganyijwe yuko rero Duja azagirana ibiganiro na mugenzi we w'u Rwanda Perezida Paul Kagame, ndetse bakazanasinywa amasezerano y'ubufatanye hagati y'ibihugu byombi. Nyuma habeho rero ibiganiro bahuriyemo n'itsinda ry'abaherekeje Perezida w'iki gihugu cya Polonye ni Sebastian Duda n'iy'u Rwanda cyangwa se n'igihugu cy'u Rwanda nyine muri rusange. Hanyuma rero Perezida wa Polonye na madamu we kandi biteganyijwe yuko basura urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi rwa Kigali ruri ku Gisozi, ndetse bunamire inzirakarengane ziharuhukiye. Rwose biteganyijwe kandi yuko ku itariki ya 8 Gashyantare Perezida wa Polonye azajya i Kibeho, aho azasura ingoro ya Bikira Mariya rwose n'iya
ijambo. Nyuma yaho rero azasura ikigo cy'abana bafite ubumuga bwo kutabona aho muri kariya gace ka Kibeho. U Rwanda na Polonye rero bibanye neza cyane kuva za 2017. Polonye yashyizeho ambasaderi wayo mu Rwanda, afite rero icyicaro muri Kenya, ariko muri 2018 inshingano zimukiye muri Tanzania rwose kugira ngo akazi ke gakomeze kurushaho kugenda akamera neza. Reka dusoreze amakuru yacu ku nkuru yafashwe nk'inkuru iteye ubwoba, ariko kandi kanongera kuba nk'inkuru ikomeza kugaragaza neza koko ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika baba bakorana wenda ngo n'imyuka mibi. Ubwo nabagendeye ku kuba ngo Perezida Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika aherutse guhura na François Mitterrand, ni perezida wayoboye igihugu cy'Ubufaransa. Uyu amaze imyaka igera kuri 28 avuye kuri isi y'abazima. Perezida Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero yatangaje yuko aherutse guhurira mu Budage na François Mitterrand mu bihe uyu wahoze ari perezida w'Ubufaransa amaze imyaka 28 rwose yose yarapfuye. Biden yabitangarije yabitangaje i Las Vegas ku cyumweru gishize, ubwo yarimo rero ageza ijambo ku mbaga y'Abanyamerika, cyangwa se yaburiraga ku byago bishobora kwibasira igihugu cyabo mu gihe mukeba we Donald Trump yaba atorewe kuyobora muri manda ye ya kabiri. Muri makeya uyu musaza arashaka kongera gutegeka Amerika ku myaka ya 84. Icyo gihe rero yahise ababwira inkuru akunze kubara y'ukuntu yahuriye mu Bwongereza na Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa, aho bari bitabiriye rero inama ya G7 nyuma rero y'amezi make cyane atoriwe kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ati rero naricaye ndavuga nti Amerika yagarutse. Hanyuma rero Mitterrand wo mu Budage nako wo mu Bufaransa arandeba arambwira ati uzagaruka kugeza ryari. Inama ya G7 rero Biden avuga yuko yahuriyemo na François Mitterrand yabereye mu Bwongereza muri Kamena 2021. Ni mu gihe kandi Mitterrand yapfuye mu 1996. Ibisobanura yuko hashize imyaka nibura 28 uyu mugabo apfuye. Perezida Joe Biden icyakora yamwitiranyije na Emmanuel Macron rwose uyobora Ubufaransa kuva muri 2017. Bamwe rero bakareba guseka, abandi bakaryana inzara. Tumusaza rangiza zabukuru rwose ziramutwaye, narekure ubundi yisazire neza rwose, areke gusazira mu bitekerezo bya politiki ndetse no gukomeza kurwanira ubutegetsi. Kwitiranya rero Macron na Mitterrand byatumye perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ahabwa urwamenyo rwose n'abatari bakeya, bamushinja kuba nta mbaraga rwose agifite zo gukomeza kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ahanini rero kubera izabukuru baravuga yuko ari byo ziri kugenda zimukoresha ndetse no kugaragaza imbaraga nke imbere yabo hanganye. Ibi ngo birongera amahirwe menshi cyane kuri perezida uyu mugabo, cyangwa se kuri uyu mugabo hanganye nyine ni Donald Trump. Ni umugabo ukunda kugaragara nk'umunyarwenya, ariko akaba ari umugabo ukunzwe na benshi hano ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu Biden rero kurwanira manda ya kabiri ngo mu gihe yaramuka agize amahirwe yo kuyiyobora rwose yazayirangiza nibura rero gukabaka imyaka 85 dore ko akanya turi kuvugana Biden w'imyaka 81 y'amavuko kuri ubu arateganya kwiyamamariza kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri manda ya kabiri y'imyaka 4 mu matora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe ku itariki ya 5 Ugushyingo uyu mwaka twatangiye rwose. Abantu benshi rero bakaba bakomeza kunenga uno musaza Joe Biden. Akenshi mu mbwirwaruhame akunda kunyuranya ibintu, akenshi akunda kugenda yerekeza mu bice batamuteguriye, ndetse bakavuga yuko bimwe mu byo avuga bishobora gukora imyanzuro mibi cyane ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akaba iyo mpamvu abahuza bitekerezo kandi bari kuvuga yuko nibura mu shyaka rye rikomba gutuza rikareka kongera gutanga uyu musaza kuri kandida perezida, nibura bagashaka undi wamuhagararira wenda wagira akabaraga hano mu bademokrate ugomba kuba yamuhagararira. Gusa perezida Donald Trump ngo aragaragaza imbaraga ziri hejuru cyane nanone, na cyane yuko imbogamizi zakomeza kugenda zimutangira kuba yakongera kwiyamamariza gutegeka Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Inyinshi ngo yagiye zitsindira rwose. Ni umugabo kandi wagiye agaragarwaho n'ibirego byinshi cyane, ubusembwa bwa hato na hato, kwijandika mu bagore, gutanga ruswa, gukoresha nabi imitungo ya leta ubwo ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ngo n'ibindi bigiye bitandukanye. Ni perezida wigeze kuba perezida ariko kandi wanabayeho ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwo ngo yategekaga igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo cyari cyarongeye kwigarurira imbaraga, na cyane yuko hari ibintu bitandukanye byagiye
byagiye bibe hirya no hino we yagiye anenga. Urugero yavuze yuko ngo intambara ya Ukraine ndetse n'Abarusiya ngo mu gihe yaba ari perezida rwose ibingibi bitamusaba igihe kingana na minsi n'igihe bimaze, cyangwa se avuga yuko we ngo bitasanga amasaha 48 akiri kugigira cyangwa se guhangana n'iyi ntambara. Uyu ni Donald Trump. Ariko kandi abandi ku rundi ruhande bakavuga yuko ngo ari umuperezida w'amashyengo cyane ukunda gukoresha imvugo kuruta ibikorwa, ngo akaba ari nayo mpamvu akunda gusa n'uwigarurira amarangamutima cyane y'abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rwose mu matora akunda kumugaragaza ahanganye n'abandi bantu, iteka akunda kubatsinda ku mpuzandengo iri hejuru, ngo bitewe n'uburyo rwose bagaragaza kwigirira icyizere mu ngeri izo arizo zose. Reka dutegereze aya matora yo kuwa gatanu niba kuko uyu mugabo none kuri no nshuro zayegukana, cyangwa se Perezida Joe Biden akongera akabona amahirwe yo gutegeka manda ya kabiri. Gusa icyizere ni gikeya bagendeye ku bushobozi bukeya uyu musaza akomeza kugenda agaragaza imbere ya rubanda. Reka nsubikira amakuru yacu yahaye kuri umugoroba, ubwo andi makuru araza kuza mu masaha ari imbere. Imana ikomeze kubona no kubishimira, twe turabakunda.